aba o sa chara wa dia won konkro be dua mu a obeye seed Into you can Bible no see Israel bobipa meboa yes so for what I quote is a quotation pa Hosea chapter 11 yes say many bobe no money man no amango man and also ya mango ana meboa because our mango no do ye Christian ya yes ye boba also ye de bobe ana Solomon say ne ma memma de no ye bobe trobiamfo but bobe ye ono ane dia no de wanwen kira say ya de ye yini say onhwe obi so obi ni o maso but ono ankasa de no de wanhwe dia na me pesa me cha ne say enanya me som no e wo ho no Christians of today are much concerned about other people than themselves. A Christian for wo sesi ano ya dwene nkrofo mo e chen ye yankasa ya ho. Enti unexpectedly no Satan we wura ye mu a ye nim. Obi tumi fra question obebisa no utumi se question no kra no nkamfa no amfano ya character was ya hwesiesie ya character no ya show na de mi wuri ya nkansa na obeka chi obi se yimpu na wo wani ase no na bom ada wo wani ase no wayi na de wo honte a ya se kwatere kwa ka so obama ntoma enti sa wo da de ja obede furo bi ntoma uni bi na de bi but na ye duru pampan so bo kristosu se ono anka so wo problem on free ni problem so bomoden onyene ni hu so be mo bia wie na ono no solve obi problem for example okay John 21 a Yesu ka che Peter say di machi Peter di Yesu echi no hu say John su di echire o say John no ya mbata John bata Yesu ho because no do no the Bible say Peter dani na ni hu John no ka che Yesu say urade na we nso e ni Yesu si Peter me ka chire wo say di machi boss John no we say ono nso e no ono emfa wo say John me person otena se kura kwa pembra mesa ba wi asu biwa it doesn't concern you wo dia maka che oni say dimechi yes enti wo tie mi a but aye urade de fra wo no say wo ankasa tena ho tiem jai bone tu free fi ho jai masam jai mer masam ma wajinu mun na wonante ni frem amen enante se obi a wajimi enante se tidani nipa enante ti se ti bonkoso nante se obi a ono ankasa oya aware yes na mom no dia emfa ho yi wajinu free so amen sa asole a wo ko tie ni ye church a wo ko sa woni obi ko church na nipa no odi bone odi nkwase asemo a to wajinu yes focus on the reason why you came to Christ. Ma wajinu ko die ntia oba Kristo mu no. Wo say botai. Anya sa obama nkrofo de yaye akonsanu mo ama wure fi wo. Ama Satan afaso aba bebo ewura. Ti ma ye bone. Abra nyankopon bo nipa no. Tieniye nipa ye gunchemu miensa. Miensa. Your body, soul and spirit. Ya wa honam okra ana honhom ana sa honam ana honhom di ahia na okra abam nti Bible say Ewurade di fondo te nwini nipa no ohun kwa home egu nipa hwini na nipa ba ya okra nti sa honhom bo wura nipa mu a na okra aba nipa duenum nti Yankopɔn bo nipa no be pa acho tie niye obo nipa wonu suban yes ana ne nseso eti nyame bo nipa ne wo subi eti nipam Galatians chapter 5 verse 22 Galatians chapter 5 verse 22 na honhom aba tieniye abra nyame bo nipa ne suban a nyame di wura nipam ana mebe bobo 93.7 nipa bia abra nyame bo Adam no yenhwe suban a na wo Adam aha honhom aba ne odo number 1 na odo wo Adam anigye na anigye wo Adam asumdwie abodwochere ayemye
ayemiya papayo jidie ojo sa abankunu we eyenyamisu eyenyame aba enti bere Nyankopon bo nipa no ode sa nyama we wura nipa enti bere Satan ebo wura edi ntrom no Debian evangelist we akase Satan bo wura edi ntrom no but odi bo wura on say nyasa aka koyi Adam efredi ntrom na anya nuni vision na anya ne target nso no say okoma Adam ediedu abakeke na anya ne target no say okoma Adam ehuni pako oye na mo ko say sa Galatians 5:22 suban no eye nyamisu no ewo Adam no oko try ama Adam eyi sa suban nyina afiri no mu na wa mo no Satan su ewura no deniye pa enti abra Adam Satan bowura edi ntumo tumu convince nipa no enti last me catch say we a Christian you are very very careful. Genesis chapter 3 verse 1 jo yankenka ye wi ya beba Matthew chapter 5 Genesis chapter 3 verse 1 going onipa so ode so onipa so ode wo ye ni tietie wura modom a Awurade Nyankopon ye wo Bible say na wo ye ni tietie wura mu a Awurade ye wo mu nyina ka kire oba se ampara Nyankopon akase Onyankopon akase ni troma nua ni troma nua nyina bi na oba ka kire wo na oba ka kire wo ne se troma nua ba nyina troma nyina ba ne yedi na dia si tro ni mfin dia si tro ni mfin na ba ne de Onyankopon akase mu ni bi nso mo famo nsanka na mo ahu no wona ka kire oba se o wona ka kire oba ne se wo na bewu enye na obewu na Nyankopon nim se da obedi bie moni ba bie se Nyankopon na ma se Nyankopon ehunu papa ene bone oba ne hunu se duane ye se wodi na oba ne hunu se duane ye se wodie eti sano nso abra onipa nyame bo onipa ba wiase ana nyame di nisu ewura nipa mu no Satan bo modi so obeyi nyame su no odi onu nusu na nye su keke eye demons eye home sorry eye evil spirits till last me can tell you say the fallen angels Revelation chapter 12 verse 7 jo yanko and Jude chapter 4 Revelation chapter 12 verse 7 number 7 was what otwiase ne twena asase what otwiase ne twena asase so okoba asoro Mike na bofo tu otwiase ne Mike ne na bofo tu otwiase ne sesa ne coin otwiase na bofo coin otwiase ne so ne na bofo coin wantumi wo wanya kwan osuru bio tu otwiase tie ni osu wo tu otwiase kase wadada wo frɛ no obonsam ne Satan de odada manama nyina afiri woto ne twena asase so na bofo kan no gu ase woto na bofo kan no ye de enti bere bonsam ye bone wo soro o ma no usi tie nyame wo soro a nyame pam no angels are na ka bonsam nyina no opam wo mu bi yes but angels na ba no mu be cha miensa tie nie pa wo mu be cha miensa shanon so say bonsam your spirit my home ana spirit nso otumi wura bibia mu yes asempa ana nipa bia nso ye wo kwan maku enum ase 6 Satan fa su wura mu number 1 baby atokuro da woni pa hu bia huhumani tumi fa wura mu number 1 woto number 2 wo ya barima wo barimem wo ya oba wo bam yes number 3 wo hwenim number 4 wani number 5 wanum number 6 wasum sa ntokuro we Satan tumi fam. And to your Christian, every blessed day, try to envelope yourself with the Holy Spirit. Try so by to sell letter, you just envelope. Ma on cover. And yes, sir, the ocean so. Satan to me for when you saw room. Asempa. And yes, sir, the outia so. Satan to me for the outia so room, Shannon so. What can Ezekiel chapter 2? Ezekiel te voice kakawanasum. Sir, solidina ona so spirit be bowran. Enti Ezekiel na sum hon konkro fa na sum wura no mu. Yes. Acts chapter 10:44 Peter preach with Cornelius fie no. Cornelius tie nyame asem one nebushie tie nyame asem wo ma so na wo di tie no. Spirit hon konkro wura wo ma sum bowura wo mo. Sana obi nso tie nie obi nso nanum. Okay. Spirit to me fa wura no mu. Abra Judas okoso ka kofi Yesu ano no
na Judas junama Satan 93.7 so ko okopu ebro egu Judas mu but Yesu so return sa abro no edura anu mu enti sa kissing through kissing obi to me transfer spirit ma through kissing because obi wo ace na wo kissing no na ni intention ni bi ba mu a utumi nya bi enti intention ye moja obi wonu ma kwanya fa so me dwaman wura ne ye de okohwe ye nani because ebra Jacob na opasa inwan a ohwe wo mo ne wo fanya wo mo wo kalas no Bible say nyame ka che ne so onfo chenchen bia ensi anom ya nwa ne banum so wo ho no nonsense no na se mo ne ba banum so na wo mo sha mo sha dua ne kala betu aka mo ne ni so inwan fita wo mo kohwe nnua no Bible so wo mo wo na wo ma wo kalas nti dia wo hwe bibi tumi fa su wura wo nti na Job se me de meni mani akwa apam me fa mani kura nkariba enti ya to bonsam a oba no ya wo demons bi won ma no mo ya very strong sa demons no nyame ama wo mo kwan se wo mo mra wiase ya hwe de nyame ya wo mo 2 Peter chapter 2 2 Peter chapter 2 verse 4 2 Peter chapter 2 verse 4 verse number 4 2 Peter 2:4 2 Peter 2:4 was na so nyankopon ankora abofo a woye bone na se nyankopon ankora abofo a woye bone no de su ka bi ho ma kire na mo de su ka bi ho ma kire wongu asama da ma no hunu se won fa won sie eda kese na temu enti ye wo awon bi wo no mo a me pa choti nyame tu wo mo agu no I know I'm a carbon. Some Yamu said they are very powerful. More dang. And today, Yamia and the son Yami sum a chain. I check a woman or do a call hell straight. Or do a call some do straight. Into free Sabra or me as well in the basin. Woman, you do matter. The young mamma says, Debbie, Jude so confirm. Jude 5. Jude 5. Jude 5. Opa kind verse 6 and 10:20. Verse 6 was na abofo a wankora won panini abofo a position na no mo no soro wo mani anyima wo me yeso wo mo kopra another position mo ja wona tina wo mo ja wo mo position ho no wo de da homa nyame de da homa akire won na akora woni sum kabi wo do ma kura sum kabi ma tem ntisha no so say ahoma fallen angels na ye bone wo soro no one batch nyame eche wo magu hell asat now they are there, they are not permitted to work. Because Bakukure Pia Bondia, promotion basically as him. And a second part and say from territorial powers. One must see a demon say to mean to nipim. Yes. Now, one dear, baby, almost tonight. Ephesians chapter 6, verse 10. Abu Mudisa, baby, I never bitty, a we can look chapter 10 or we say yes to crack as me with someone some to say you know. We can Acts chapter 19. Demon be a friend of Dinah. Ana Artemis. Sad demon na otiwiem. Nti e was spirits a e wo wiem. We can Daniel chapter 10 or Daniel chapter 9. Daniel bomb pa no. Spirit bi o ye Persia ba poma. O sankan bo for no de iano ba. Ni nyina no say e was spirits atiti wie na sa demons na make ka wo mo asem no. Wo mu ntimi ntina nipam. Ba wo mu ntimi tina ye wiem. Eniem, kwayem, botaimu, ensuom, apumu. Woman from territorial powers into the whole Ghana. You will deem with the Ghana so on Tenanipim or Tenanipim when you papa papai. You are spirit to be on more bow over papai, to maintenance, and to maintain any pim. And to Amatana Brandinium, a piece of Tenabrandupum, a bit in a brand new swim, a bit in a brand ayakayim. Ephesians chapter 6 verse 10 ye tell the Paul Ephesians chapter 6 verse 10 o say was home from a town from the dear mama ma wonya de na woni tumi erade na wodi tumi musanya nkopɔ akudi nyina no matuma gya ne bonsa na de se fisa enye ni moja no honam na enya emom ye ne mpanini number 1 mpanini on tena nipam ni tumidie ntena nipam ni wiase sum atum wiase sum atum fo ntena nipam money a ewo soro ho awon money a ewo wiem they don't live in man because they are too powerful. Enti wo mo sono no enti bonsam ko edi ntrom no tiani yo na yawo spirits bi so on mo de from evil spirits awon mo nenketwa na bonsam pese sa spirits ni tumi bowura nipa yes na spirits e tumi bowura nipa enti tiani ye sa ho no bonsam bo ni trim pese obapa kwan a sa spirits no ebi betumi bowura nipa enti spirit a
oye bofo sa won me babu bom do wo ye angels but wo de wo ye small angels wo tumi tena nipem. Number 1 ebi ni edwaman me pa cho teni aye spirit 93.7 me say edwaman ya de aye honhom atro ye honhom krono nso ye honhom ewudie ye honhom won say Ewurade ka kire ken say boni butu puna no wo kiri kwa na ya den epono ben enye ken ni fio na mo ni nipadua na koma because nipadua no your heart is the gateway nipadua no ye dan ye nipadua ye dan akoma na ye fam akoma ye gate inte Ewurade si migina akoma na chimi bom etina spirit of murder ewudie wonhuma bebuti ken akoma kwan anu a opa kwan ya dey wuram it is a politician we are sofu minister so we are prophet so we are pastor so we are apostle so we are evangelist and also we are asore ba keke ana won kwa asore na se won tumi kum nipa manya we agen se ayekwa bibi na ewura honhom so tumi tonye nsengu a nyekwa anyakwa wo ka sa yakwa sa ba ma be da wo sa no nyonko ba ma mfa no to anyakwa ba bia nyame bo sa yenya ya nan mfa anyakwa obi si ma me kwan na me mbutu ngum anyakwa to ko na mema mienu ahia hwan sa ma wo ye ba ko ni sisi echi dendende ne na kokomu wo so papa na so ehurehura yi na o tie dia ba no to na obi so apu ne tu gina na chi a pa kwan ne no abeda na obeka kire me say aye me wa be right nyakwa o abira bonsam bowra edi ntrom ne tenie bi Matthew 6:25 Satan bowra edi ntrom no Bible say o convince nipa na spirit abonsam din ka di wura nipa tenie spirit of lust and the Bible say oba ne hunu dia ne say eye akono lust abetrani eniwa akono afei dia na yesa wadie hunamu ahohoaho a enti saa ne ma miensa we eniwa akono honam akono asetema ahohoaho a ana bonsam de convince nipa na eye spirit ana spirit nso tumi fe aduane mu wura nipam enti last me ka kira wo say the statement there yes man Matthew chapter 6 verse 25 wo si yentimese mo say wonwenwene mo kra wo say die na mo bedi the statement no yes say man nwenwene wo kra wo say die na mo bedi enti aduane bia wo bedi bia no ene wo kra konya ayonkofa to aso ana say die na mo benom anasa de na mo benom anasa mu nipadua wo say ana mu nipadua wo say de na mo di be frenti ebene wunim yate asesi ya no nyame di nipadua ejino mantuma boss na odi okra ejino ma aduane yes enti yase wu tie nyame asema ya okra na aduane enti tie nie sa obi de edwamai wura atade mu bechawo a enye yisi so obenyam so obi de biribi wura empobua mu belt mu duku mu atade mu bechawo a sa spirit no obabe baro by so obi de biribi fa aduane mu a easy to get you because udi ekọ mu straight because yes di aduane gina o ma okra enti nipa bibi ko mu a ekọ affect wu so enti bonsam pe nipa mu awura no wan koma nipa atade okopa aduane aduane obetum di biribi awuram adia bawura nipa enti wa Christian no hwe wadidie mu yie Peter yane aya nware ya no ya careful bibie nanu mu oba be betimi anu aduane ama wakono ntumi ntumfiri mu da wonya nware ye di obehia wo betimi atitu asofo asemo evangelist we are very careful papa I am talking from experience enuane amia mi wi aseme ba wi asema ba dia enyoma wura mi awurade deliver me minim di America wanya careful enti ya wasofo bebre onu ma wo mu buru nyaman edi fo bebre fa ma ye we di fo bebre wo makoji eduru anya se ofitiwa na wura no true food upeduane dodo otumi kana soreba ma me ya ne purchase wona meba ne di anom ne na ya de drinks inuane sofu mu ya onkono no atese wona soreba anim na agi nse wonya na defode no intime ya very careful nze na adom boro so no anya favor ma wo yire di ane nso
Eyese obari gari ada chance obedi aduane e be bewura wo kremu ade suban boni bi ewura adeso enti Galatians 5:22 na me quote ya na no yenya misu na ewo nipam enti bonsam tiani o bonsam bowura nipa no bonsam Adam di aduaba no odi subi wura nipa according to Galatians chapter 5 verse 19 sa suba we nyina ye evil spirits and your spirits are ebra nipa di aduaba no kana no pa nipa mu bie ama Galatians 5:22 su nkono na wo ne tutu firi nipa mu advance ana ma sa suba ya bebu bosu ebowura nipa na nya suba keke evil spirits yanko nanti to aso se eda di pefani adwamaamo Bible say hunam nyuma dia bonsam dia wura ni pede di pefani dia adwamaamo sano so ejamaya spirit ejamaya ya spirit ya honhom anya nsisa oba tieni anya nsisa oba obetini asem mimi anya nsisa enra say bra meba night no mi fra to nsu fa ka meba all night no ka me furo ye no. Ladies be a team. I was astonished. Said the way say no move. Aye. Skirt a shabby. Sister, until when you listen, baby na something behind. Yep. Kwa. Sir, or baba could to me down. I'm a do a phone taco. Now I'm one day bango. Young boy. Enti imagine sir we are Bama na wa mo nonko Bama photo enti wo nya sure sir e bibi na ewura ya bibi ani wi ase ya normal eno ne ade ehu no ade be hu no physical no e was spiritual influence ade ehu no enti spirit e bowura nipa e jaman ho efi ya ka efi no mi ngomu pi na me waye ni kitwa bi a kire efi ya ka efi atienie Bama who goes up bathroom? Checho Barima. No, bonny trinko to Socotre. Bama no one hoda. Bama or buy a bra or to me a boat. I don't know caban. Fee papa. Buy a bra. With the finger saying, well, you know your bra. With the finger saying, cannot. Or be a bra. With the finger saying, or boss, says I got her. That is it. Now, what then I know because I bring me feel warmer. What bodam papa de we buunza. Well, okay, so I know my mama also start to say, oh, my baby so the warmer. Oh, I do we buunza me that club best in your oh, man, you're fine. Oh, you're fine. I go there best in your concussion. Now, what Bama walk out coffee by cautious side, you will be a fee, a hoshi. I could ya can't go to be on poacher, did you count? Yawa young boys baby tiamia onye sikape na akohie honhom abawura no no aka chance charter taxi spend this car into we Valentine Day baby achina jiminti ubebo kasu obibebo more than 10 million ade nchi ukwa no ema na aje ne say ono na de no you are not of yourself. I'm telling you sir, you are being manipulated and being controlled by demonic influence. Demons na yo sir. Boss FM. Osi efi. Ahohire. Abosonsom. Ya was spirit bi nso e bawura nipa ma nipa ni koje. Say ye die ni die ba ma nua. Ye die ni die ba ma abo. Ye die ni die ba ma abosom ho. Eti sa wodi wonfa ni die ma Israel enya nkopon. Wonfa ni die ma Yesu. Wonfa ni die ma honkonkon. Wonfa ni die ma Abraham, Isaac ni Jacob nya nkopon. Na wodi ni die ma nsuo. Wodi ni die ma abo. Wodi ni die ma moa. Sano so your spirit bi na abo ewura wo. Tuaso adutuo otan akayo your spirit bi abo ewura nipa enkase nipa wo. De waya wo no de ye ni bibi ma ne hu se ahaw. Ama wale bebregu. Ana ba ma nim se me yira ya madam mfa ncha no. Ba nim se me kwan ya madam mfa ncha no. Oba ba ma ya na de opese ode sex ana tuna so ni yes spirit agbawura nipa e control nipa ya stronger than man to aso anwoya abufuo apere kunsun papa mu ni tan nsabura won se nsan ho ansanom dan obi ka o sha ahomate no na yitimi si usu sa akom wonim mini minister be for apostle be reader ye ni ye program pen ye head quarters. Last or can say more say or crusade wo baby African countries ni bi
no obi abo ne yede ne ba ho obom pa ma no na spirit of drunkard a tip boy in this obi a abo 10 time no or tin in the name of Jesus no atin in this ano kira say spirit enti abra nipa tienie nipa ye mu bia ya no anya mesutu free nipa mu no ama sa no ma we ne bewura nipa ana suban ba ko bewura nipa so fe nipasu enti ebene ye wo suban awodo am yanse ne wo wiase ye wo nipasu ye wo nyamusu ene wo bonsamsu na maboboso no ye maboboso nyina ye spirit ene wo nipasu ye wo nyoma bu ono mo a abaya instinct of man abaya bibi ti say abafre nipa bobia obu ono mo ne papa enchana no buafu ana ode awo no nto ba hwa papa ne menyina omusu buafu ti say etimika so bi ni bo na ne menyina e wo mogem nti wo nipasu nti ye wo the four temperaments yeah ye wo sanguine melancholy phlegmatic choleric e nipasu na nipasu de me nko because me nko ho anyasa me touch I don't want to touch something I can't finish de me kan hu hia me nti nipa ye benya nipasu nye ene ye benya suban so a spirit ataye kiri enti bra Yesu ba wiase no but ayo ba ya ne se edan no a na kane Galatians 5:22 sutim na bonsama convince nipa ma sa asu na fi nipa mu no or sa ba restore things back enti Yesu ba wiase no sa ubesedi a obowura Jerusalem asore dem ekopam wo mu ediga na eye science obabowura yemu a enyoma bi edwa bi a ekoso wo yemu dia enwo ahomane di nipa ye bi obekasene out enti sa obeje Ewurade di a sa Galatians 5:19 suban ni nyina nya Ewurade Yesu okase ni nyina out owia no de Galatians 5:22 su no asa here ewura na eno no de wura wo a Luke 11:24 yente de Yesu ka Luke 11 verse 24 verse 24 Luke 11:24 so mfifiro ni pamu a Yesu se men kan chao se ebra wo magi ni 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 suban bia na ewo mu ebra na Yesu nya mawia susuban abonsam di wura ni pamu no se Yesu bo wura mu na se sa hohom na tutu firi mu a okotinta kwa wi so hwe spirit na nkodaw okotinti ne hwehwe ohome na onya bia na sa spirit ni wanya bia semesa na komeda me firi asama spirit ne kan se na me wo fie bi na sa fie no masa ka akohwe no bosi na mesa komeda me firi mu bai masa komeda me firi mu bai no oba no behunu se wa prapra enti se oba behunu se efie no wa ma Ewurade andimu hina nkosi da na emu ma Ewurade aba besiesie fie no mu ana wa ma Ewurade antene mu abonsa no ankasa besiesie fie no mu na afi okokofa honhom foforo nso a enti afi spirit a na etu mu bra wo magi Yesu niye no so wo be Kristo ni na wa anya careful na wo sama ho kwa ma sa spirit ni sa bebo wura wo a afi wo abawu se afi wo subai a che kane no 1 Peter chapter 5 verse 8 mama ni na ho wase mama ni na ho na monya dai monya dai into so be Kristo ni a 1 mo wani na ho 2 mo wani na ho no kire say be vigilant yes mo wani say watch the word watch no enye all night asam na waka o kasa for say wo be di Yesu dia mo wani na ho afei we ho kojo we ho adwa we ho wankasa it make an last say spirit person obowura nipa o mfiti prakupa mbowura nipa oto ahoma ma wo Proverbs chapter 5 mebusem etinum Proverbs chapter 5 verse 22 Proverbs chapter 5 verse 22 obonefo mumu yeso ni mu ose nipa bonefo be na mumu yo sabonsam person yusi wa obeso mu na ne bone ho ma che no ne bone ho ma yede it is sabonsam spirit bi person obewura wa oto na ho ma ma wo enti ensa ho sakane na wono nsa na wabaji Yesu edi na nsa ho ni tu a otukwa sa spirit ne sa person obewura wa afebo nse wato ahoma ma ko oba fa so ato ahoma na ma wo ne se unso TV bia na ye nsa advert boss after one nam fofo no a woni wo montam triye no a wo monfro no wo ma hyase frefrew ai boss after the one nam wo tunu kopie baabi na sports budget so after na ye wuse wura spirit ni nya wura wo but all per kwan wura eso ato homa na it is a wono wa nya careful no one so wa ho di mu di ye
Wow, way or kind. Once answer a bit more than well, my boss what to say the now whom can I feel certain. Or to miss a boura. A bellow ye gaman for. So spirit of fornication, some percent a boura war. Or 2 hours my from the last. But after the one more. Senior young quarter when the Jones are better. When you could baby. Pictures and young quarter when the Jones are better. What not come now so Baby who grew up. Who shall well to Miss a wash up my own tongue. Obi a woka koto aduane oduru a nkota koto bia fufu 1 cedi anam 1 cedi so bowura ho sade de o titi aduane ne se jack ni mufu sade we se anya no no gu no o no boss spirit of last no akana ho boss have na spirit ne pakuya wu abawura ya ba no sa wo shoni pani di afa de wonim ra ho so no o se ma me fufu 10 cedis we out of control anam 20 cedis because person will come or do atum ade untimi ni so beto but after we a young guy preaching obekọ kura a man ko na woni ji so be preach won woni interest so be kanya mesama kire be ma a man so pe ma wo mo wo fa woni ji wo mo ho ba woni na ma wo tum so won to it is a say make say boys be bre tie me a one oba bia koye free aya ahoma kasi abedanu kom onu atumu se baby asesi akeka kono aka anamo ba akupa na da oni adwama montem but ohu kwan a obetim because spirit no ateno ye oni ba bebre tie mi a kane ebufuo nwuma na ewu omu no ese boboba but ohu ye nyame won say you are not aware of what is going on in your life me pa cho he message na me ma no tenase ebi ewu tie mu ye sofo ebi ewu timu ya sori penin ebi ewu timu ya difo ebi ewu evangelist ebi ewu timu ya sorba me pato de tenase ebi ewu sacha 99 o sacha 92 bukompo hwechi o sacha de hwesuban pa na ewu mu hwesuban pa na ewu mu sadia kane no bone ba wo nchen ya usi gane kane na wi asajom utiri kane na masam utiri kane na krono utiri kane na nema bebro no utiri nso ne weni efrase age sa ne ma no weni age wa masesi ya no wato mu ntentan nti bisa ho senti se na na mete sisi dia nenka wato mu se wo life a change kane nka wo ye Kristo no bi ya wade utumi di chano ama wo kura wo sa kopa nipa ne cho betana obi ya wade a wo kura wa ye obi ade na nipa ne buafu no wonnim nyansa so bepa cho no say he say titru ma oni ni kuru na te oni ni kuru na te chaza ade be ma ni be ni bi opasa o te be ma ni muama be ma ni wuse yes o ya ba o de ni nufu ana ne ba na bo be ma no so gese onim se be ma na kono ba o be sa aba ni nchen madam dia wo ye no dia wo ye no ukunu ya sofo kra minim dia menka o I'm talking from experience. Why not careful kuno ya sofo kro be je ho because be me bia pe be na sumba jono ya wa hu be bra gbe e Christopher a ye nim se e huhum fi ana betena temu kokubone na last make asem say your spirit a wodo am yen say gbowura nipa ni to eden ba ko your spirit of last die why yes aman die ai utunu no waba odi nyine papa because inuani awudi obenya ne ntade a wo hye enyoma a wo hye nsama wutie sutimi de brew jaza enyoma bebre hono mu a satan force the spirits efem gbowura nipa number 2 spirit gbowura nipa ya very terrible aye sika honhom jo se sika honhom wura wo a mesi wo be ewu be hwena manewu nyame bo nipa eja fianko nyame bo nipa wo nipa super ebe pia ji wayeyi yawo mayeni mini wo ye ejuma na asase ye no metuma nya be 10 million ebi a mentumi fa nye japade ntime cha ma ya yede yedi but nyame betumi apagye medum pempen so be sika baba mensema metumi na ye japade edimu ebi metumi nya 200 million sa abre no se metumi ma obidia na chese me ye ni papa Jana udeshe African presidents should ministers ni pa be tiemia oye ministers se o tiemia every be a chem no preach with school every be a chem
na wo ye Kristo ni mapa bere bi atwam na wo suro nyame esu won se sika huhum wura wo woni sika fo na gro school dem aso de kwa woni nye wo se obeko why you proud we are the na nyane ye ka na obuafu wa je ne se ye wo na spirit bi aso ti wu na wu tu no a on person obere nyame asam ye nkranto Hebrews 4:12 o se urade asam wo nkwa ano nam se de enti nyame asam ba wo so a e betwa spirit no enti spirit tu mu a enya no se nyame asam ba we ya me kasa so obi adwa because wa o dia hwankwala wo wase ejuma wo awo ye no hwanmofra wo wase last not so for we ka cars ya lodu mu ni esam ne si kirebe hwe frafrafo boys no wo mu de wo machi e na soa ba ko fo tumi soa bag be ya miensa isu ni pay bosumi tasa wa so anyoma na wi wo so di ni pay ma no de ewura wuntini yiska na ma no na ayedin wo hwe adwuma nipa ne ye ne aketwa ode ma no wo di adanse se wo di adanse se enso no so de man 93 say African leaders they are selfish baby we duro no on person obi bedu they are proud and we shine as so pass every day o shine as sika de ba ma wa obetum de ye japade de ate ho no de dabi na mo de o di bedidi anyo de ba ma de bia masa sika ho nti Bible say wo nuane ne de kata en wanti me you very careful ana spirit ba ko nu su bawura nipa ehu na anu de bawura wa nya metumi rejecto eye abosonsom hu me bawura wa e ma wudi ani die kama nyame foforo sa spirit na bawura wo tumi kum nipa abosonsom enye wudi na nam that is why me can last na me say kabio say apart from Christianity, apart from Christendom, Paul say nam say me yam na musuma fo ntime kan fo me so say me ma wona wo ya me wona ma busuafo na chinunkunu me kana how asum bia wo wi asenya papa te say Christo som ene de asum bia wo wi as spirit control som na nya ene de apart from Christianity, apart from Jesus ene de enti ye woni ba bebre tiemi a de ewura ti wa kasa tenase bisa wo senti se na mete no wonte sa kan na me so ba hugu a me yimani kan obi ya made na me de che no kan na metumi etena ba bi bompa ye esu sese hwe oba o wale ukuru fofo hwa ho bla sa ne kura wo hwe su ba na kura wa sese wa pikin de cha foforo kura a sese ano ye control so no control be man ye control wo ba ma waro o pese wo tia ba ma no ho po kan se wana ba ma na disumu wo pese wo seki hu a ba ma no mo po ha wa anya careful be jao wa ya so for kra wa anya careful be jao abrante wo se wo to jompa enso e kan ba ko peso ana last fast we a uko program bi obi ma o drink we anya da aja mo mpa ya muso wonno ye no afei baby obeka koto dwumbia na wani namomanu open ma o mo ofe se na ba ya woni benya affiliation ntu uwie program na odo number se jija shiame ha atoda wo tunu ko tena da mu sisa because utumu se de awura wo no wonpe but uwu kan ya obefa so a eno na Isaiah chapter do yanko original Ebenezer Omoabo Isaiah chapter 26 verse 20 na me fama nsi Isaiah chapter 26 me too for se wunya wo se honhom bi awura wunya wo se nyoma bi awura na wani nye ho atie di Isaiah 26 wo se me mai piem bo model ko se no piem na tutu wachira pono mu o hinta kakra bi ko sisi abufo no betwam akọ for hinta kakra bi ko sisi abufo no betwam ayare ntitienie bo Christian wunya wo suban bi ewura wo a bowura baabi sugunya me so wo me sa no me kwa asore na se mo ye bompa ewura di mi abrochire kwan ma ewura di mi London kwan ma ewura di nyese a anya no na ya na me bompa yo adabi me pa baabi gina me se ewura di me no na nam wo djuma na me ye me mpese me nimbogu ase suban wo ewura di ewura me de keka kono man so ye bugu manim ase man so ye debu mpagya me no me ministry be say nti me sero me nyankopon tutufiri me mu we say this month me twa 3 days dry because me who say subi here me who say o ye ma de nchana me bo here me who say nyoma bi me who say afedi say obi ya de na no ye mehi
Ada na me Christian me say sa nyoma we wura na me pa ba bi hyensungu meja so. I can't tell who meja and say, Daddy, this is the character that want to take me, that want to take control of my life. So deliver me. Usugu nyame so ya. So for me catch me say we born dey on pay 15 years I feel na we free. Into as a prophet. As prophet. Utumi do one on the faba. Masa. As prophet. Odwuma no to one ko pempa. Who dey tell? Edwaye na wo faba. For odwuma no to. Usu inti wo bisa wo say nyame fro no say na wo tie. Nyame na afro de afa to. Ko pempa. Wo say wa ma ho kwa ma no mabie wura. Young boys na aba no a mudidi asofo bi eti munim di asofo no ye. Munim nsu asofo no de ma munum dem. Munim magya hodo amonom bibi na ewura. Munim rituals ahodo amoye. Munim kukombani amudie. Ya ba from subebubo mu kwa. Ya ba TV subebubo mu kwa. By secretly no, wa wonim dia how instead of you to find a place and deliver yourself no onya da. And subani enyini. Enyini. Until there will be a time where a bit disgrace you. It is a would may be responsible. Can I say sit down? One hour you tell no one penny one sour you so that. So na ultimate baba na so na ni tia bodai. 93.7. Okay say you wanna way sir. Bibi na ewura. Ese woni nya so no bio. Me kasa charge atfo. Woni nya so no bio. Ya ba so so no tifie. Young boys no. Woni ye ni di eyi ho. E cha nyamesom. Woni gi wade ho. E cha nyamesom. Woni gi ball ho. E cha nyamesom. Me kasa che kuma se for you Christian listen and listen attentively. Ya careful. We are not do as a yes ya teaching to ebusekru a. Bra, be tenya me asam. Na nyoma bi mfuru mu anya sa nyoma bi ba gi hiri wo mu enti tie ne ye careful Bible say ya ma ye ninya dai na ho enti Job me you very careful me go me kai say obi ba so pa so fu bi kire me ama ka me ne so fu ne kokun me ne hamen enti me ko mi bisa so fu na asem no wa na no bufu yi na me so bu efu officer me so mi bu befu me ya sa de na nkonkro pe me ka kire me say you are not wise. Okay, so since wouldn't miss a certain person, Nam copper baby say bomb. I did channel my friend catch a senior. I'm not the course of Fatcham Watty. Me a minister. I then I may say no maybe me say Misuba enters a messasa. Now mean to me one person rather than you free. And to the water and I said there can no Suba city. Once I did make once I was here, go so higher bassa. Well, dear dancers, what's sir? Well, dear dancers, sir. Secretly, no, we are new maybe a winning young. Usu, I fed your twin myself. Sugo rado so wate rado obase sam me na kwanye so kasa kire so rado mpo o ma wani ba wo so a wa ye crowd so obedili ba ye nyina ye awian ye ho nti won so wian wo ho wa wian wo ho na satan bo wura wo a de beba betina mu na besa wu da ache rado nshira